ni Benidorm ni Ontinyent han sigut capaços de veure porta en un partit entre dos clars aspirants a l'ascens de categoria. Els locals han avisat ben prompte, llançament de falta de Moreno i Reguero desvia córner. En esta jugada, l'àrbitre apita penal a favor del Benidorm, però l'auxiliar anul·la la jugada per un fora de joc previ. Al minut 20 Sabino ha fet un autèntic golaç, però de nou l'àrbitre l'ha anul·lat per mans en el control. Abans del descans, Luis Miloro ha buscat inaugurar el marcador en esta treta de falta que la Barrera envia córner. Ja en la represa, Germán ha enviat este baló al pal. La resposta ha vingut per part de Collado i de nou ha parat bé Reguero. L'àrbitre de l'encontre ha anul·lat este gol a Mariano i a 5 minuts del final Reguero ha tornat a una ocasió de Moreno. Al remat, empat que permet als dos equips continuar lluitant per consolidar-se en la part alta de la taula. Hemos hecho partido que nosotros creíamos convenientes, esperando nuestra oportunidad, la hemos tenido al final para ganarlo, pero también el Benidorm ha tenido opciones de ganar el partido. Dos equipos pues muy concentrados y muy metidos, con poca elaboración de juego por las dos bandas, y yo creo que nos ha costado a los dos un poco como era previsible.